Aikari itura ria Kasuku kaunti-ini ya Nyandarua no gucakaya maracakaya kumana na kuongerereka kwa mitino ya barabara. Moigite mitino ya barabara ituikite undu wa oro muthenya itura-ini riri kuria koretwo gikuruhania andu o undu umwe na mahiu. Anake acio makiringo ni hakoretwo haragwo mwanake na muiritu makuanite na nduthi na magikua on the spot, na ni horagitwo kana na ni hakoretwo hena mitino mingi muno, ni haringitwo hau lisako o hau haitu ni haringitwo mwanake akiuma mubira. Mutino wa ica ikuhi urahanikire thutha wa ngari itoikaine iria iraguthire murutwo umwe thukuru-ini wa secondary wa Old Jororok na kumuuraga. Mpoteza wanafunzi mwenzetu ambaye tulikuwa tunapenda sana. Hata sisi time yetu tuliambiwa hatukuwa tunaamini. Turainaga youth yemwe na Kimida arari mwanake mwega tondu Kimida ndungiramwirire undu nie ndita cherede wao arege kuikua. Ona arari mwanake mwirutiri, arari mwanake wina kioneki, ni arenda guthonga na hau mbere ni hindi arabagia maisha make. Ken amekuwa mwanasoka ambaye amekuwa akicheza kandanda na wanafunzi wengine, na amefusu kwa kushiriki na timu mingi tofauti ambayo ameweza kutuwezesha kutuletea sifa kwa shule tele. Makere hindi ya mathiko ma murutwo uyu atongoria mwena uyu matongoretio ni MCA wa guthukio wodi-ini ya Weru Karo wa Ngui wa Njarara morite ruhonge rwa Kenha gwika mituki na kugacirithia barabara eno kuhukia mitino. Bara ya kuma Kalau gukinya Njororoko ni gugite na ikuo nyingi, so ringiuga ministry ya barabara na thirikari itu ya Nyandarua magerio na mangihota guthondeka bara iyo twikirirwo bump na gwikirwo kinya na borithi nigetha ikaroraga kinya none maratwarithia ngari ri maratwarithia kana andu mena marua kana andu matari na marua. Hamwe no guo Njarara ni uritie thirikari ya kaunti ya Nyandarua kwambatiria motungata ma thibitari wa JM Kariuki. Thibitari ino itu ya JM no tuhoe muno ikoro iria kwambatirio gikiro ikoro iria gutuika referral hospital tondu okoro thibitari ya referral hospital twathenekire muno tugetha kuria mwana ucio aguthi guthondekerwo tuheo kinya itandata cia ICU nigetha tutige guthi gwetha thibitari makaunti ici cingi cia nja. Aikari ningi ni merahire makinya maria thirikari ya kaunti itacukite kugacirithia ruhonge rwa ugima wa mwiri. Thirikari ya JM turamekorire status injoru na bwana gavana Badisha ni ageretie kurugamia thibitari iyo na riu ni njaga na andu othe a Nyandarua ni magirwo guka kuu na mathondekerwo kuo. Kiribotera Kameme TV, Jita Gitau wa Wanjiku.